svima, dobrodošli u novi video. Danas ću raditi jedan zaklon od jedne vrste šatorskog krila ili ti kao neki pokrov u slučaju da padne kiša, samo da nađem nekakvo donekle adekvatno mjesto. Ćemo zavezati prvu. Malo napnemo. Znači sad nam prvo trebaju dva klina. Znači ovu stranu ćemo zabiti ovako ravno u zemlju. Ćemo otprilike pa ćemo poslije naprijed. Uzmemo još dva klina. Malo napet s ove strane. Opa. Evo ga. Sad ćemo napet još malo ovdje. Tu je čak i dosta napeto. Evo, s ove ćemo strane. Evo ga. Znači evo, kao što vidite, zaklon je spreman. Na pod možete staviti neku koceradu ili najlon. Nešto da možete leći. I to je to. Štiti vas od kiše, od sunca, čega god.
Znači, pošto ja imam već na svom pokrovu ili ti šatorskom krilu ove špage, original gore, pa ne moram posebno vezati špagu. Vi to možete i sa običnim šatorskim krilom, znači samo zavežete špagu i preko toga navučete šatorsko krilo. Isto tako zabijete klinove u rupu od šatorskog krila koju imate na svakom ćošku, jel? Pošto je ovdje malo neravan teren, vidite da je brdovito, nije mi ispalo skroz ravno, znači teren je brdoviti kvrgav, tako da nisam mogao složiti napnut da je skroz ravno, a htio sam baš zabiti u zemlju da bih zatvorio ove bočne strane, pošto prednje naravno ne mogu. Znači, hvala svima koji ste gledali video, koji ćete ostaviti like, koji ćete ostaviti komentar. To bi bilo za ovaj video to od mene, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!